Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahaba gelip, "O Allah'ın elçisi, mağa жақшы bir kıska nuska osiyat kılınız, oşol osiyatınız mağa payda versin" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "La tagdab" деп айтты, ачууланба dedi. Sahaba bu Peygamberimizin osiyatını az gördü oşойт, дагы да bir жақшылықтарды кылайын деп, "O Allah'ın elçisi, дагы да mağa osiyat kılınız" dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Дагы ачууланба деп айтты. Sahaba biraz ойлонду да кайрадан, "O Allah'ın elçisi, mağa dagı da osiyat kılınız" dediler Peygamberimiz. "La tagdab" ачууланбагын, "Валакал cennet" бейиш боласың деп айтты. Адам баласы бүт адашууну ачуулануунун үстүндө кылат экен. Өкүнүү турган иштердин баарына ачуу үстүндө кылат экен. Ошондуктан Пайгамбарыбыз сабырдуу болууга, ачууланбоого чакырды. Кыргыздарда жакшы сөз бар, сабырдын түбү сары алтын дейт. Ачуубуз келгенде сабырдуу бололу, бирге бололу. Кудай буйрса, ийгиликтер алдыда.